خم شنتم قبات بودا لولتو أمة أورمو تأرسي تجابسه أشي بودا هررجع رفو الدم يجوهي أودون أرسي مهم فتن درت هم تقولي بس ديتي سديتا مي سديتي لولا نما دجاز ماج ولد جبريل عباس سيد أنجانين مكايساني تخنا نكن نفيتي مثل خراج أركانا إرك أمني خينيا خجر أرجرو ولد جبريل ترى لما موهن لولا متحررتي 1883 لولا بوردودتي 1884 موهني توران أمو عباس سيد أن كوه هدوان كبويشة 1885 تي شابسه أمتا خينيا خيتو لولا إتو خيسا قدامي جاتري قدامي تي شابسه قلم سورتي تدوراتي بي أورومو خيستي هدد آبي قلم سورتي هدد آبي إننيس يودن ده دفي هررقي ديمي مقالا سنقبته منيلي كيف وانتقلوا برباديت قالوا لي أرسي خيست ديمو ترسون رومي منيليك لولتو خم دي دميشاني في أنك خم صدومي تاتو فودتيتي harar dhufe dirree calan qorratti loltuun ummata oromoo ta sumaalee ta adar'ee bakka takkatti ta amiir abdullaahi nama jaaniin jalatti deemtu bakka takkatti wal gahan loltuun amiir abdullaahi fide ittiin qophooyin akka gaaritti laal yoon inni isinitti hime amiir abdullaahi loltuun isaa qawwee dhugatti waa dalaydu ta dalagarra ooluu qabdu hum tokko qofa qabaachuu ture minilik xiqqaatu qawwee hum 25 qabaachuu ture yooma qawwee tana wal maddii qabdanii laaltan lolli sun akkamitti dhumee beekuu danda'am jechuu lolli calanqoo cinaa guyyaatti dhumee akka Gabar Sillaaseen Kroonokila Minilik ture yuutti hanqa dhumatti halolee achirratti du'e ummata Oromooti waan hin jiru miti beekta jarri kun luyna Oromoo jayna jechuu hiyyaa miti akkasitti narraan fudhatina irra guddaan namni keenya kanin olla je'ee dhufe nam hum 24 pilaanni silaa ka mobilaayiz godhuu qabu ammoo Amiir Abdullaahin akka gaaritti waan organized hin tahiniif beeytu lola akkuma waan biraati yoo organized ta'uu baate moohuu hin danda'an militariin isaa waan organized hin tahin irra guddaan namni lolaa dhufu eegal lolli dhume boodaa dhufan garte January 1887 guyyaa January 7 lolli tahee eega mo'ame booda January 8 January 9 ummanni keenya ka dhufee loluu dhufu lolanii turanii gabaabdutti gaa minilikiitu moohe jechuu moohuu fi moohamuun aadaa ilma namaatitu waan dirree jiraate minilik yogguu calanqotti moohee magaalaa adaree galu jaartii isaatiif xalayaa katabe xaayituu tan jedhaniif takka akkanatti gammadi jedhee xalayaa katabe gisee sangaa haradirraa hanqaa finfinnee dhufuun 7 fitti xalayaan yogguu isii bira geessu gammaddeeti mandara Oromoo kan maqaan dur finfinnee jedhamu Addis Ababa jettee maqaa baafte maqaan finfinnee Addis Ababatti jijjiiramuunu lola calanqootii wajji walitti hidhaa jechuu isin garsiisuuf minilikiif calanqootti moohuun victory guddaa waan wasana hin qabne guyyaa tokkotti provinsii cufarraahuu bal'aa cufarraahuu rich dhugatti resource ka qabu qabatee achirraa qawween endlessly hadhuman qabne akka seentuuf godhuu danda'e jechuu kiyya amma maali gaaga'amni lolli calanqoo maal fideta jettu takka takkaan dubbachuu barbaada ta duraati ummanni keenya bilisummaa dhabe
sovereignty kana afaan faranjitti jaan ummani tokko yogguu bilisummaa dhabe namummaan raaba namummaan isaanii xiqqaatti akka namattuun fudhatamu yoo bilisummaa qabaachuu baatte ilmi namaa ati kanama guututti isin laalan sin kabajan si tuffatan warra kaleessi sodaatuutu ar'aantana si tuffata tanaa jecha takka yoo bilisummaa qabaachuu baatte qabeenyi kee qabeenya simooheetta economically exploited taate jechuu sanbira dabree politically subjugated taateeti isaan jala bulti jalaa haaftee gubbatti yoo bilisummaa qabaachuu baatte if bulchuu hin dandeessu huree ta'e ifi murteeffachuu hin dandeessu sanbira dabree aadaan ta'e akka nama aadaa hin qabne aadaan ta'e aadaa gadi gal'oo tanamaa gadi gartee akkas taate jechuudha bilisummaa dhabuun laaftuun seenaa jechumaaf hin fidi takka gaa bilisummaa dhabuu talamadaate wattaaddarri minilik damoozan qaban inumahu tun akka surprise isin gooti taate hamma 1941 tti mootummaan habashaa military isaaniitii damoozan kafalan turan xaaliyaan booda kan damooza kafaluun eegalamte san dura hay wattaaddarri yoo damooza kafaluuf baatan akkamitti jiraatti yoo jettan damooza wanni kafalanii dachii fi nama nyaadhaa jedhaniitti kennan afaan amaaratti biluu jedhaniitti kennanii bar hanqana fudhadhaa nyaadhaa jedhaniitti kennan ummata keenya kakalee bilisummaa qabaachuu ture kakalee abbaa lafaa tureetu dachii dhabee amma isaan tajaajilee isaanii qotee isaanii oomishee qoraan cabsee fi citaa gaangee fi harree isaaniitiif fi farda isaaniitiif ibilloon isaaniitiif haamee bishaan waraabee ummata keenyaatu ummata isa nyaachisa jechuudha. Minilik yogguu magaalaa Harar dhiisee deemu wattaadara 25 Dajjazmaach Mokonnon Abbaa Haile Sillaasee jalatti dhiisee deeme. Isa jalatti immoo nama ofisaroota 10tu ture ka kudhan qabu mee laala torbaata lottuun qoftiin 75tu eeriyaa san jira jechuudha. Harka 100 ummata keenyaatu qotee oomishee tumanii daakanii deheysanii jiraachisan ummata kana san qofa kan hin tahin amata 4 keessatti waa'ee nan ji'u miti waan katabamee lafa jiru amata 4 keessatti Gondarirraa Tigraayirraa Shawarraa namni humni 300 Harargee dhufee qubate humni 300 dhufee qubate chitti ummata kana eenyu ka nyaachisu eenyu ka support godhu ummata keenya gabaabdutti gaa loltuunis warri settlers nafxanyaa jedhanii warri dhufee qubate kunis ummatuma keenya irra dhaabbate jechuu kiyya injiinartichi xaaliyaan tokko ka 1887-88 magaalaa Adaree keessa ture maal jedha seetan Amaaraa fi awwaannisni tokko jedha anjibas Amaaraan qabu rabbi jaa akka gaarii qabadhaa ummata jibbuun gaarii miti sisteema isaaniiti namni kan jibbu malee kan miidhe sisteema isaaniiti gartee jibbansi keenya ummata irratti kan hin tahin sisteema irratti focus godhuu qaba Amaaraa fi awwaannisni tokko jedha ammoo awwaannisni bineensa deemuu Amaarri bineensan sossoonee bakka takka taa'ee nama nyaatu kun waan hin jiru miti waan xaaliyaantichi jedhee wahuma dhugaa yogguu san jiru kan inni jechuudha waan nafxanyaatiin dubbadhaa mata qabadhaa militariin Minilik Hararge dhiisee deeme ummata keenya totally disarm godhe waraana qabatanii deemuun mancaa qabatanii deemuun habalee qabatanii deemuun hin jirtu bara totally disarm
yoo eeriyaa takkatti xiqqishoo namni gibira gabaruu kafaluu dadhabee isaan shaffatuuf deeman jedhanii dhaqanii eeriyaa san waan jiraa cufaahu balleessan yoo loon gaarii arkan namtichi kun badiif deema jedhanii loon isaa zarafanii mana isaa guban jechuu akka fedhan godhuu danda'an gabaabdutti namni nama moohe yogguu bilisummaa dhabdee namni si moohe akka fedhanitti nama taphatan jechuu arraan tanaas akkasumaan uummanni keenya haalli keessa jiru sambira dabraa faranjichi tokko namtichi ingiliis tokko maal jedhaseetan biyya Itoophiyaa tana dhaqeeti nama mentalitii habashaa akka isatti galteef ni xiqqaata maal jedhaseetan the Abyssinians waan isaati ummanni habashaa ummata cabsanii qabatan tana takka waan barsiisan hin qaban dhugumaa bar teknolojii nurra jiranii qawwee alaatiin nu cabsan malee teknolojii ni qabanii karaa qonnaan teknolojii sophisticated taate ni qabanii karaa dawaatiin waa takka waan ummanni keenya hin beekne wahii qabanii sanirraa haaseeti waa takka waan isaan oomishatan nyaachuu malee waa takka waan barsiisan in qabdu jedhee dubbateenni sambira dabra yogguu eeriyaa takkatti uummanni keenya gibira galchuu dadhabe tun waan katabamee jiraati sababa godhataniiti loon zarafanii nama gabra godhuu turan irra guddaan keessan ammaan tanan amantan malee exactly amata 112 dura 1900 jechuu kiyya Minilik gabra 70 qabaachuu ture ilma namaa addunyaarratti gabra 70 ka qabu takka dhagaheen beeku xiqqollee taatu seenaa addunyaan hin beeka garte kun nama ifiin kristaana ifiin jiru nama imperara ifiin jiru 70 qabaachuu ture gabrummaanis sisteemni isaan dhaaban kunis akka inni itti badeen gabaabdutti booda isinitti hima ummanni Oromoo eega moohamee cabee boodatti akka namaa gaditti laalamuu ture really akkuma namatti lakkaawamanii akka namaa gaditti laalamuu turan gabbaariin tokko ummanni keenya gabbaarii ta'e gabbaarii jechuun safi jechuu afaan faranjitti nama dachirratti hidhamu nama lafaa ka'ee deemuu hin dandeenye nama wanni dalagaan isaa humniti isaa wanni inni oomishuus ka nama biraa taatu jechuun safi jechuun gabbaarii tokko ka midhaan muree namticha nafxanyaa fiduu deemuu fi harree inni rafe'ee fidu yogguu fidee midhaan fidu nafxanyichi yoo ajaartiin isaa harree sanii fi nama keenya addaan baaftee laaltu maaliif yogguu moote yogguu humna qabdu ilmi namaa kun arrogaanti ta'a nama biraatti uffata yoo horii qabaatan yoo humna qabaatan yoo jabeenya qabaatan nama kaan ifii gadi laalan jechuu gabaabdutti gaa isin aarsuu akka jibbitan jechuuf kan hin tahin ummanni tokko yogguu bitame akkanuma haalli jiru gartee namni namaa gaditti laalama jechuurraa hin tana jedhe sambira dabranii identitiin Oromoo karaa cufaan akka baddu waan hin godhin hin qabani fakkii lamaa sadiin isinii kan namni magaalaa adar'ee dhayxanii beeytan tokko tokkoon yoo hedduun as keessa jiraachuu dandeessanii faras magaalaa charchii tokko beeta kiristaanii tokko ka faras magaalaa keessa jiru yaadattu madaana alam beeta kiristaan masgiida ture masgiida sanitti irra guddaa ummata Oromooti achitti sagadu Minilik yogguu magaalaa adar'ee seenee cabsa antana kaan itti himuu hin beeku Faransaayii tokkootu isa bira ture booda kitaaba katabe maal jedhaseetan tunqaaniihu waan dubbatanii miti masgiida ol seeneeti minaareet gubbaa ol bahee
أشبه وين قد سنتهمو أبتيتي مسجدة فينشان لا هنقمتك تفي أمة موهمي خناك أبا كنوان نمني فرنساي خيبوسن إسابر توري بريس بيتا هممتك همانيت الله أكن قباتن مالف أمتك يوم موتي خبجو اللي بات at least mana isa خانت سجدن سنتي اتنفنش أنتو بيتا أمونا من نمو خنا قد يتوقي سنبرة دبرني لفتكتك بك آداء رمو خيست نمني الرت والجهة وداجة قدني رب اتخذتن بك مكة قلبي درتي قلبي شراين أرمو ترتي بك جبدو خان أمني خين جمان الرا ولك بمه أمتى يقطع كوفاني ربي خدتني وداجة قدني أدان ديمان برانيت أمنيهم مالي بكتنت ولك أبا مجاني قلبي جبريل church خان أشتي جارنسون بك سكرت أورمو area تطورت أشتي تطيجو بك هدو إنسان ما هو تن بيت كريستانة تجارة جارتون غاريدا بك بريت أدو جارة نيسلا أمني خيني بك دران كبجو إلمنا ما هم بك خبجو كبجته بك سيريس ليفرتن سكرت بكتات society شفتنوه لفا شراين سكرت تاتك أبان أمني خيني سنلي كان كبان area إسان سلا سكرت جراني فرتن خبجمتو بكتنت ولك أبمني رب اتخذ نجان سنلي چرچي إساني الرجارة جتشوخي سنبرة دبرني مكا بوتا يادتو هرومايا علمايا ترتيا كافان أمارات تيبر نوتو هرمايا يا مليسان عالم مايا جاني بر شيرو أسبا تفري جاني تمقاج جيران تفرعو تسخف الشيفتو نما خف الشيفتو غندا اجرسغور او خان تفري مخنن التلالته مقا كم كنني في سيتن نمني سنبيخو جرا مقاسن بيتلم جاني بيتلم جچون بك جيسس التلالته يجو ما يجو بربادن سيتن هايل سلاسن فغوتي جيسس يوجه هداك ابا يجو اساني تيبر يروسنت فيكشن يجري خان امتني سان برد براني دور أمني خينيا غدان بلشو توري خرا كانت غدان رابا دوري جي يامما رابا دورين أمتا سدي نمني والجهة فلته نما إسانين ديمون تقول من الكسيرة باس نمني أكا والفليه فيلم لسيرة باس ما جتشو political identity أكن كبانة أكما يانه هو سيراني أدانهم بسيجوهي بالباتوني خينيا خيبو سنجران أكا كريستانيتي إسان اللي أمت خينيا تفجاسو لالي نمني خينيا خدكشو واقبو خاني بي كميان كريستان أكته بربادنيتي أمني خينيا أكما جيرانيتي Orthodox Christianity jibbanii kan hin ta'in totally reject godhan maaliif totally reject godhan seeta tun ummanni tokko yogguu resist godhuu barbaadu karaa dandahuu resist godha sanii jecha diina isaaniitii fi gabrummaa isaanii walitti qabanii laalanii kanaa miti kanu baasu ja'anii ومن خيني خدران إسلام ما فلتي جرا إسلام ما فلتين اللين أكما جروت 100% إسلام ما فلتين جتوكي هذا rejection تنافي أن غافان جولة نم توقفه نم أرمو خهرر أرثوذكس كريستيان كتاي خنين بيو يقوم كفلي جيرو حرارتي ور أرثوذكس churchin boarding school كباتو تران غربانسون توك نما توك نمني خينيا أكا المنامات خان اللالن بودا unfortunately إن اللي نمرات توكلنا ما أرثوذكس كريستانا تي جراتشو دندهاني أمو أنبيهو يتشو ما فينجي أمني خينيا كريستينا reject غوري
jechuu miti bar ka Catholic tahee jira ka Protestanti tahee jira ammoo karaa harar kanatti Orthodox Church Christianity san fudhachuuf hedduutti jabaatte sanumaan isin garsiisuu barbaade jechuudha. Islaamummaa akka gaachanaa godhatanii fudhatanii waan identity isaanii eegu akkasitti fudhatanii turan jechuu akka aadaan habashaa culture habashaa ummata keenya liqimsine islaamummaa sanii akka gaachanaa godhatanii fudhatan jechuu. Sisteemiin ammaan tana dubbadhe kun from 1887 irraa hanga 1935 Xaaliyaan dhufutti sisteema tokko hajiru. Ummanni keenya akkasumatti akkuma jirutti gabbaarii taheeti jiraachuu ture jechuudha. Xaaliyaan yogguu dhufu kakalee moohees arrani moohamaa kakalee goftaa arra gadi addunyaan tun yoggayyu bakka takkan teessu beektaa laafaanis ni jabaataa jabaanis ni laaffataa tu waan dirree bahee jiru mootummaan habashaa sun ni cabxe. Yogguu cabxu karaa carcar karaa arsii kana maal jechuu turan seeta rabbi jaatana kootna godhina Paul Baxteriitu waan kana katabee beektaa harka murii jechuu turan. Maaliif harka murii jechuu turan seeta midhaan daakanii yogguu fidanii mana fidan laalaniiti yoo ka gaaritti hurraa'uu baate deebisii daaki janiin deebisii tumi janiin sanii jecha namni waan hijaa qabu jecha harkuma san muri harkatti wanta midhaan daakame san laalan san harka san muri jechuu sun gaarii jechuu kan hin ta'in namni irraanfanne jechumaafin isinitti hima jechuu. Xaaliyaani ka sisteema isaan dhaaban sun kabuqqaas naftanyaa sisteem gabbaar sisteem karaa hara kanatti malkanya jedhaniin nama hiratan garte slaverynis biyya san keessa hanga 1935 turte. Xaaliyaan nama miliyoona 2 ka gabra ture gabrummaa jalaa baas wanni katabamee jiru waan akkanaa kana gabaabdutti gaa waan inni jechuu barbaadu duraan daqiiqaa 10 fudhadhaan jedhee niin heddummeesse ummanni keenya moohamnaan nama gad ta'e namni moohame yoggoyyuu achi sun moohamuun qaanii miti ammoo moohamuu san fudhatanii taa'anii liqimsanii yogguu ta'an sani badduun qaaniin malee arrani mootaa boru ni moohamtaa wahallee hundi jijjiiramaa haalli ummata keenyaatis nima jijjiirama jechuuf ni jira. Galatoomni Dr. Muhammad warri Torontootii fi keessummoonni keenya cuftinuu akka dhageenyetti Dr. Muhammad ibsa bal'aa hammeenya diinaa keessattuu warri naftanyaadhaa akkamitti uummata keenya abdoo malee gabroonfatanii nu ibsee jira. Kuni waanuma uummanni gabroome jala dabruu ta'ullee immoo salphinni guddaan gabroomanii baadhatanii ciisuusanii namni ni mo'amaa loleetis ni bilisoomaa garuu salphinni sanii nuun jaanii jiranii bakka jirru akka firratti rafne jechumaaf tatanaa gaatti deebinaa gaaffii fi anaas ni deeffattan mana keessaa gaaffii ni qaati jeetiin abdaddaa sagantaanis guyyaanis waan deemaa jiruuf gara obbo Maadiitiin isin dabarsa akkuma jirutti obbo Maadiis maal jedhaa dhiifamaan tokko jara keenya Maadii Haamid Muudee bariisaa barreessaa ture
bariisaa gaafa qindeessan waan tokko waan ajaa'ibaatiin isinii hima nuti waan bariisaan nu gooteen isinii hima amma bara malkanyaadhaa hayyamame kana dhageessanii jirtan dhageessu jaallan gamanaa yoo ustan malee waan takkam dhageenyu beektu haasawni gamanaa hedduu deemaa jira bara malkanyaadhaa hayyimamu kana gaafa duroo qabsoo jalqabne faanfileetaas hin qabnu hin dhageenyu ture uummanni bakka warraa harkatee deebee ganda keessa deemaa waa itti himu qaba nuti hin qabnu ture akkaataan nuti waa barsiifnu manguddoo fa'aa oduu gaafannee manguddoo biyyaa kanaaf ragaan nama tokko ammas jira hawajju kollee olii deddeemnee ganda keessa deemnee oduu waliin fudhannu Abduu Jaliil Booqeetu as jira manguddumarraa barreetee waan malkanyaana manguddoo uummata biyyaatti bifnee himna ture garuu boodarra bariisaan dhufeeti wanni achirra barreeffamu san yeroo tokko takka akka waraqaa wantaatti itti fayyadamaa turre uummata bira deemnee dubbifnee uummata keenyatti himaa turre jechuudha. Obbo Maadiin bara san keessatti nama bariisaa qopheessuudhaan hanga miidhaan silaarra geessu takka taafatee qopheesse akkasitti abbaa bariisaa beekama. Lammaffaa immoo Obbo Maadii Muudeedhaa dikshineerii isaatiin namni hin beekne hin jiru ilmaan Oromoodhaa bakka adda addaa irra itti fayyadamaa jiru alagaalleen itti fayyadamaa jirti jechuudha dikshineerii san bira dabre immoo kitaaba nama kudhanii tokko Obbo Maadiin barreessee jira ammallee karaarra waa hedduutu jira san keessa waa sadii kan hojiirra oolchaa jiru dikshineerii isaa kana qabiyyee lamadaa yookaan vooliyuuma lamadaa qopheessaa jira kana gaa waliin nutti cibaana jechuudha gaafa inni nuuf fite akka nuuf fituu sabdii guutuun qaba jechuudha seenaa qabsoo Oromoodhaa kan jedhu irrattis kitaaba qopheessaa jira Obbo Maadiin sanis yeroo gabaabduu keessatti baafadha jee Samira dabre immoo barsiisaa editorial kan jedhamu gulaala barsiisaa waan jiru irrattis waa kitaaba qopheessaa jira jechuudha kana malee Dr. Obbo Maadiin Minor Jackson Engineering and Early College Academy keessatti baroota 23 Atlantaa keessatti barsiisaa jira jechuudha nammoo beektanii gaa deebisee isinitti himaa jira beektu dhiifama naa godhaa Maadii wajjinis bara dheeraa ol beekna akkasumatti kanaafuu yoo dubbadde akka reefuuf taate dubbiini usuun qaba beektu tabraafitti ni ta'u sanumaafuu amma okay galatooma gaa wanni qophiin irra dhiyaattuus lillaadha Obbo Maadiin wanni irra nu dhiyeessu seenaa Afranqalloo fi fincila diddaa bulchiinsa Masrii fi akkasumatti illee gabrummaa Habashaati. Waan Masriin isa dhuftee turte fincila seetiif diddaa Habashaatiis lameen walii qabee nu ibsa jechuudha. Galatooma gaatti dhiyaadhaa. كمولتن دبليان كيا في المانكيا أنتنا جمتشونتي دچا دچا دا وني دچا دچا اتتاتي فيس وان غاري سين كبيسة وانته خنرتي أركمو خيال خنمافو وروانتنا قوب سيف قلني قدان ها قيو أكسمت اللي وان أكدبين توني غرتي خراقو التورة التافة قد يجولون مالا وانتنا أرقم سيسل هدون غلطون فدا أنتنا ونين اللي دبتشوس لا حملين في وعالم توكو أكاتا غرتي نمني خين قبرما ديدوران ورا تركي في مصر درا اتلعبته أكسمت اللي أكنفتانيا درا اتلعبته أكما سني همانتي أني بيكم سخي فيزيكسي في حسابه
ونين برسيسولين فيزيكس ما في كيمستري في حساب ملء سينام برسيسو خنافو وان سينا وقانين دبدجو غندان هم بين سينو خيا حقنا نابيها تاكجا لما دا هيو سينا بكما قلت بروفيسور محمد فانا دفه وان اني دبتر رديبونيس هدو قلت نركفتي خنا ملي اما سنمني خيني قلت وانين اني دبدو خنا الرقدان كيسانو هادقاتو هاغدتو هاغتكو وان بيتني بجچا وهم يسن بيتني سنهما نهفتنا انو مدغيفا داجي شوخي حاسوانا نقولوا فلوخيسا خدرا قرتي سينا أفرنقلوتي في سينا أورمو تنهررجي وخين تا أورميا بحات الرأي درسو أفرنقلو جتشان كمان ونما قرتي نمنخوني أكهدتي وان كان هبتا خلنا رواتي كدو بتشوف فدا كسمت اللي قرتي أما قرني جتشان ميدا جيني جرا أما قرني أما قرني جتشان غراني أحمد جتشان غراني أحمد كوني أورم أكاتا أورم تتيس سنيفيني مرة خلما دامو حالي أورمو بها أكم تري أدو وري مصر هندو فين درت وانجور رايس واتكو نيندو بيتا سنت أنسى أوريسا مصر أكم ترتي مالي سبب لني كاغام أكم تلفه وانجور را نيندو بيتا خلالي دكتور محمد تتوكينا فكاته رومان دي باجتشانا سمبوداس أكمل تقرتي أوريسا جتشان وانا كقرتي invasion جتشانا خناس قرتي خا منلكيس واتكيشو هدولن تكو بلبلة جيتين هلرا ديبيا مالي في دكتور محمد فتاي سندرا أما أفرنقا لوكا جنو قداتهم ملا تكاتهم ملا أما فكينا في نمني خرا أوجا بورنا جنو بورني قداتهم ملا تكاتهم ملا أما أرمون بكلمت قدما بورنا في برينتما أوجا جام بورني خلي قدارا وان أرمو جدو جلس جرو في إهاتي في قرتي كباخن هندا وان هم تجتشان غرق الليمو بورنا أوجا جنو أرمو قرتي قدنا بورنا خيس جرو تهو سنما لا جتشان تكاتهم سنما أرمو هو جنوس أكنو مجتشان أرمو أوجا جنو أرمو خنما قرتي برينتما في بورنا هندو لكابته قبا أوليسان خجرو تهو سنما لا أرمو أوجا جانيس غوسنولي يخن غوس جارشو خيسا إبدتك كاتو كوستا هوني ملا جتشان خنافو وان أفرنقلون تاتيخوني قدسو سندندينيا تكيسو سندندينيا أنمو أكاتا انتوبر تلتين إسنيه مجرد غافا أني جولي قرتي مقالا دريد أواتي في أدري يوخين أني جروتين على دي قد دي مقالا جروتي في مئيسو في وانا كنا إدو أوتوبوساتو دي يوخين مكيناتي قودي مكيناتي تقودنا بيجو فتورا جانين أوتوبوسا قد اسكول بسي فكاتو خنا أفرنقلو جانين مالي جنان خنما شانتما في نما ديبا بكاتكو بادتي ديمو خبيهون دولي بادتي ديمو خوني أفرنقلو بيجو نما أفوري في شني في خدام فوتو تنمو بيجو لا يوخين فاتورا أماس ريفو نمني تكو دبته أفتها في هجو مرتو تكاتو تون مرتو بيان قوتو أفتو خنما جانيني أبو مرتو سنكني أفرنقلو نكني جان أفرنقلو مال برباد جانا مرتو برباد أفرنقلو قبدا جان جتشان خبيهتي هندو أفتو جتشان أكسمت اللي يو إيبوك أباد وانت كان خنيو نقوبسو بايته أبو جيبا أفرنقلو نكني جا قدا يساخن نقوبسي نبرده أماس أفرنقلو جتشان نمهدو جتشان نمني به أفرنقلو تكون حفنجا جتشان بيهم داتو في شافي أزجري جتشان والجاي قدا خرا قدا جتشان يو بيتن كرولا يوخين كراها يوخين لا يترجع أنين أفرنقلو جان تكوجر ما جتشان بيهم داتو تقول وري تجاري خجازك أبو سنين داو خداجاك أبو سنين مو أفرنقلو تخبيهم داتو دبي تنا أفرنقلو هنداتو بيخا وقاجان يونيفرسال الدنيا هنداتو نو بيخا جتشا أما قا أفرنقلو قبابنتي أفرنقلو جتشان وانو ما جتشا دا مالي
gartee waan guddaa waan kanamayyuu ta'e universal kan ta'e ka irraa olii jechaadha yookiin gabaabatti irraan si deebi'a ka irra guddaa ka hundaa olii ka waliigalaa universal ka addunyaa maraa yookiin hundaa guddaa irraa olii ka hunda if keessaa qabu ka hunda haammatu ummata guddaa ka gosaa fi gosayyoon qabu afran qalloo gaa jennu gosaa fi gosayyoon qabu nama jiruudhaan nu fakkaatu nama afaan keenya dubbatu nama nu cunqursin nama nu fakkaatu oromoo hundaa oromoo qofa odoon ta'in ollaan keenyalleen afran qalloodha jenna namni afran qalloon ta'in nama addis katamaa jiru san qofa kanaa jecha afran qalloo gaafa ja'an sanitti gartee oromoo jechaanis waan mootummaan namatti hin dhiifneef bakka san jechuun dandeenyetti afran qalloonis hiikaan isaa waan bal'aa ummata guddaa ummata cunqurfamaa ummata nu fakkaatu waan ta'eef jecha jimma nu keessa jiraatus afran qalloo arsiin jiraatus afran qalloo shanyummaan hundi tanu fakkaatu tanii wajji ganda tokko galtu taadis katamaan galle hundi afran qalloo kanaa jecha akkasitti akka beetanii fadha ugga afran qalloo jennu nuti gosa tokkorraa dubbachaa hin jiru afran qalloon waan gosaa fi gosoyyoo ol guddatte jechaadha guddoodha akkani beeka halammadaa seenaa oromoo kana waa xiqqishoo irraa akkanumatti tuquu barbaada hayyuu seenaatillee miti nu waan ja'aan je'ee wayita humaatime biitii afrikaa tana uggaa ilaaltan warra nuubiyaa warra gartee Ijiptii yookiin Misraa olii sanirraa haasii akkanumatti Suudaan kana keessaan gad dhufee Eertiraa fi biyya amma Itoophiyaa jedhaniin kana gad dhufee haga Soomaaliitii fi Keeniyatti gad deemu kunutti ummata kuushiitu gala. Ummanni kuush seenaan isaaniitii fi qumsumni isaanii fi biyya sanii bara 10,000 caala jechaadha. Warra bara 10,000 caala achi jiru. Haa ta'u malee toora bara 2,700 yookiin 3,000 dura warri gartee Yemenirraa Hiksoos yookiin Habash Maariyoo jedhaniin tokko dhufee biyya san qubatee nama keenya odoo dhiibuu karaa kibbaa kanatti waa xiqqoo gabbuuse. Amma kana maaliif hin ja'a qubsumni Habashaa biyya Itoophiyaa jedhan keessatti yoo akkam guddate 3,000 nummoo 10,000 caala achi jirraa jechaadha. Amma seenaa hijibaa seenaa sobaa warri gartee ifuma dhuubee ganaanee bilcheessu kuni gaallaa invasion jedhan wanni akkasii hin jiru wanni jiraa maali warri invade nu godhe warri migrate godhee Yemenirraa nu gale Habasha malee nuti warra biyyaati asliidha jechaadha. booda maaliree wanni gartee bardhibbee 16 gaallaa invasion of migration kaja'amu yoo jahaan jettan hamma dura deemee aboo ugaa firraa dadhabe ugaa saree afaan fidee ugaa jala hafuu didde afaan garagaltaame ugaa afaan garagaltee firraa ariita jecha Habasha nama jala deemu kana ugaa firraa dadhaban afaan garagalanii arihanii Gondarii fi Tigreetti galchanii jechaadha. So gaallaa invasion jechaan qabsoo yookiin lola diina firraa ittisuuti jecha nama mana ifii dhufee adaba dhabeetu man majala fiigu kana afaan garagaltee manarraa arihachuusanii jechaadha. Wanni gaallaa migration jedhan jiru migration ka jiru it is Abyssinian migration it is Abyssinian expansion and invasion jechaadha. Kana jecha seenaa hijibaa seenaa sobaa gaallaa migration ka jedhan kana gurratti hin dhageena. amma gurane sanitti isni deema amma gaa isnin je'e Oromoon naannawa san bara 10,000 caalaa namni garii afaan gartee funyaan makeenya muranii afaan nu haanii bar isin dheengadduma dhuftanii eeguma amma gurane Habasha gartee inni dha'ee Gondarii fi Tigree bira dabarsee haga Mitswaatti achi galchee bar eegasuma faa booda dhuftanii jedhan kun dhugaa miti. Wanni dhugaa ittiin tahin generaalli bebeekamoon gartee amma gurane keessaa gariin Oromo maqaa isiniif hin dhawootu. Maali akkamitti maqaa kana arkatee yoo kanaan jettan taate kuni beekamaadha. Sheekh Ahmed Haramaaya, Abdurrahmaan Daammoota,
شيخ علي قراني نما ميقا بيخ شيخ علي قراني مهر كان أباسا رب رحمة قدوفي شيخ علي قراني شيخ أمين خرو نمني بيجي فيتت أبدو أرسي شيخ حسن جاجا جاني نمني جر أما قرانيتي سوندي قرانيتي جان نانا وصلت على قدتي ودو قرتي أبا ورانا تنجا خنا جا بكيني تنالتي وبد نمني بيخو هبة جان يونيفرسيتي هرما برد أبتي أكنت إفقدي تقرتا جان أنا اللي نبيخو بيجسرين دين كيلومتر مشان فارا جان نمني بيخو قانهم نمتيجي ورا قرتي ورانا ديفيجني سدي ججابا كبا سدي سنكيسا توكو خواني قولو نمتيجي حرقايا وخي ورا حرقايا ورا جاني توكو أما نمتيجي إساف وقرتي وراني جروبين توكو نمتيجي حرقايا جاني قجيفم حرقايا جا شامك آخنا نمت أجيني جرامينا ملك حرقايا مكا أورموتي بيجي أورموتي سي أما فكينيا فأنمانو مكانكيا مهدي حامد مودي أرجي واريو حرقايا ليبن أكملت جنرالي أما قراني حرقايا تهي أورمو ميتيجا أما خناجة إن اللين أورمو جنرالي إسا جبان خقرتي حقا قندري في تقرأ كيلو للين واني دا حرقايا جتشارا خنافو أمد قراني أورمو أمني أورمو نانا وسنتي سيناني ساني أكما أمتا كوشيتي في خانتي ورا قرتي أمتا كما خدن قيو أمتا خبجما أمتا ألفاتا أمتا معلومة في تتبون كانت رابطة ملتلا كانت رابطة خمتا قدين شابسن خأنبتي برا إسافكاتو لاف إساتي قصقلوا لاف خأتو يجار نما كناتوري أمني أورمو أما مي ونلو تقو شيخ بكرين وان كان رادوبتين اسنيما هنجي والفلتان جئني خنمان اتسينين تقامو أكست نمني أمبا خدتا إساف إلمته مخموجة أمتا حقنا قرتي جباتي حقنا صداتمي حقنا خبجمي حقنا إفين بوني نمني لين أبو المسني هاتان وسنها فكان نجي اتسيناتو رئيجتا ودو أكارانتين ودو مصر بيا خينيا هدو فين دولتي أمني خينيا أكمي جراتات رئيب أمني خينيا كمان جئتي أبابيا خسرنا قدا يوخين ديمقراسي تين بلوجة جو أبا قدا بريزيدنتي تشافي بارلاما رابادوري سوبريم كورتي أكسكب أمني كوبسما بحاركي يقولي أكلمة تفبولج توكو كونفدريشني أمني هندي ولك أبامي بك أدابل تمجامتي واني كباچوتري تشافي كباچوتري تشافي يقولي خفدريشني في شخون دخينيات خبا تيس أوتونومي كباچوترن فكينيا أمني قتة شافين بلتمتم مال دليدي سيرة بافتي سيرة تمتي وانا كإملولاتي في خناس نمرتيسي ورا يو ديني تخي ورانا رتي دينا ببافتي دينا لبسي فالمين يو قصة لما إدو جراتي خنالي خراس حقاتين إدو لالتي مرتيسيتي أكسمت اللي تسقبي في نجابو فتي يجارا دلقاني سيكان أما قا أورمون بها هندي بكتك تاتي فيدريشني تاتي شافي أودا بلتمتك أبدي جن هاتو ملي شافي براتي إسكاباتشاتي ترد فكينيا إتون خارق القرد شافي خباقة خيتو قفاتي ججار أنية مو بركات ترترت شافيك أبخ أنية قفا ججا
afranqalloon immoo watari qaba kanuma afranqalloo qofa jecha khammoo hunda isaanii qaate odaa bultu ni beekan so qophattis autonomy ni qaban akka confederation ittis odaa bultum san qabanii akkasitti wal bulchaa turanii jecha namni keenya nama ifii falateeti jecha ummanni isaan filatan kuni filmaani medaalli filmaataa maali ani gabbataa ta'ee fi dheeraa gabaabaa ta'ee abadu nuute hin jaan khadura nama gartee dubbii beeku khaseera beeku khagartee dubbatee ifraa buqqisu nama san amansiisuu danda'u nama dubbataa jecha oratorii akka faranjiin baantu kanatti khalammadaa immoo nama aadaa fi seera beekumsa qabu jecha seera beekuu qaba aadaa beekuu qaba khasadee isaa immoo goota nama asiin dura lole abbaa duulaa tahee nama dura bu'ee lolee lolchisiisee gartee diina cabse nama beekamaa nama akkanaa if dura kaanii jecha nama beekumsa qabu nama goota tahee nama dubbii beeku nama namaan deemuu beeku jecha ar'aan tana nuti hayyoota jennee ummanni jala deemuu fi madaalli isaan qabanii fi madaalli ummanni kun qabu yoo wal bira laalle samii fi jechi warri nu dura deemu kun arra hayyoota nama seenaa beeku nama aadaa beeku nama lola seenee tooftaa lolaatii fi kana beeku kun khabeeku rabbi nama itti aanuudhaan maali wanni gartee nama keenya jabeenya haa ta'e maddi gartee boodaratti maaltu taaseetan uduma akkana jiraataniititi waa xiqqoo booda abbaa gadaa kuni waan biraa fidateef keessa abbaan gadaa haareenu kun maal ta'e abbaan gadaa haareenu kuni warra beekumsa qabu warra dubbii beeku warra lola beeku odoon tahin warra gartee horii qabu tahee jechaadha amma maaltu gartee dureenuu ta'uu jalqabe fiudaalaatu dureenuu ta'uu jalqabe warra takkaan lolin warra seenaan beeyin warra aadaan beeyin warra gartee dubbilleen beeyin warra akkasiitiitu waan inni ta'uu jalqabe jechaadha kanarratti rakkoon teenya mudatte jechaadha warri kuni beekumsa waan hin qabneef waan dandeettii hin qabneef waan aadaa fi kana hunda hin beekneef maal godhuu jalqaban nama kana gandatti filuu jalqaban aboo ati nooleedhaa hootu ati abbaadha hootu ati jaarsoo hootu jedhaniitti namuu damiina ganda godhatee wallaaffisee walirraa waan inni ta'uu jiru badiin tuni waan gartee warri misraa akka nu cabsu goote keessaa tokko Sheikh Bakri Safalo waan tanarraa gartee adda cabeensarraa waan dubbate qaba shaggar waraanni bahee dhiigni shaggar waraanni tahee dhiigni galaana bahee hin anfariiru garuu odoo 500 du'anii tokkichummaan jiru gargar bahuun dhumu warri addaan bahe achi buutee hin himanii jaan yaa dobbaliyyan keenya warri wanni nu mudate khana ar'aan tana jeenummaan dhabne lola nama caala lolla tokko tahuu fi afaan tokkoon khaanee loluu saniitu dhabate namni keenya gaafa misra dhuftu sanitti waan kanaatu isa mudate gosaa fi gosayyootti adda bahe damiinnan horii qabu fi gaalle kuni abbaa gartee gadaa itti ta'e akkas isaanii haala kana keessa jiru warri misraa lola 8 fidateetti dhufe qawwee wajji sababni warri misraa gartee itti dhufees dubbachuullee hin barbaachisu hariiroo mootii magaalaa adaree Amiir Muhammad jedhaniin Amiir Muhammad kun warra abbaa dhootiinsaa ummanni biyyaa Oromoon dhuftee mootummaa keenya fudhattee waan jiru gartee gammachuu dhabaan waan xiqqoo rakkoon hakaatee fi bara 1875tti warri misraa zeela'aa fi barbaraa qabatee ol dhufe amma reefu isinii hime ummanni Oromoo hatakka ture ummanni Oromoo hayyoota abbaa gadaa beekumsa qabu
خي قرتي قوتته خأمته تكو قد إيه دربو خمو تقان أن قصته كو تقهندا تهو بيخي بكتكتي ومني دولسن هفي دميني أبالفا خاني نولي خاني أبالو خاني جارسو خاني ماريو جو خوان بيخي سدوفيف وقام مصر دفته نمني ولي درما تشولك خقرر جرونولي ترى درا فنيت تنولي تنا دري قفلولا بكجانتي مدافع في قويدان أمتا لفا خدشيسن سنبودا لولا قبا لولا إيجو بكجانتي درجم قدان إيجانولي إجتني فتاني مقالا أدري خنا دفني نمت واني قدام بودتي خيتيانو على في أباد إساني سكسمت لولا شرچا جانتي غارم لفا خيستي خبا أركتني إساني خبا طبعا سنبودا جارسوس خبتي غارب كنتو تأركتني طبعا مال مخمال نقر سيسا يو توكو تاني ملي فرانك اللوغة فودونتين أرومون هندي يو توكو تاني ملي نمني خبتي نباسي نغلافة تشوفتا آسن أمني خنمو صدا دبلما في قرتي غوتم معنا مكب أمتا صدا ملي إيبو عن ورانا مدافع أمتا مدافع تدربو خانا واني قد أكا دكتور محمد ريفون تنجأتي دبين وقا ورانا خيسا سينان دبي تكنولوجي دبي غوتماتيني دبي قرتي جبينياتيني خورانا خميشا غاري الرقبوتي توبوه ومن خينيا ونيسان قبل إيبو ورانا قطو في منجا جري وني ديمتون مداف تكتي وقادر بنا مدي ببكر كتترك حكسما وجمو خخنا سوداتين مداف خنا في قوي في وان خن هنتا إيبو في منجارا اتفيقني تمقو منجا سوداتين دينا حركة خنو منا تؤفلة خنو مقرتي خيسا درو ديمو خني أركاد رساسان أوني لفتاوا خنما خن لفتاة إيران تركام فتاة خني سبقات من مرأهم نما لما سديت ندرد نين أبدا وخنين ليس وخنين في جنجو إتما ديمت تلمني خيني كم يجتشادا إنها جينو ما ترى خني وان نتي دينك سيفتشو كابنو وان برنوتا قدا الرابرو كاب بيجي في قبر ما جلت قال شو منا حتى دعاء أنوسا الر فلتاني نمني خيني دعاء مي وان نمشي قرتي أبا ورانا مصر خطورة كولونيل محمد مختار خجانين خطابة محمد حسن الراهين أركده خنا أكجو they advance in great lines often in a desert rank deep first who fails is replaced by another fighter who سنيفين دي بسجئه أرارة بربادي نمني أورمو كل شاكين كابو بديتنا اللين كابو خنا أمني دفع مقالة أدريسين وقاسينو كلاتي شفتي كوين مرسي ولما سدي قراجين توكو أمنتي خيسن إيساتي إسلام ما فرد أجين ورا إسلام انتهيني لما دا أمتا خيسن أن اتهماتي خنبودا وربي يقول شنوهي لفتي تيساني تينيا وانيتي قبرمت نجلبولا أجين كنت من كينيا أبوتي قداتي بيخا وقخنا بالسمة في آدا في أمنتي خيسن إيساتي نجلت بولا يوخين اسم فتنا أجعني ومن خيما جيسيتا تولي هاي فيدا سنيف فرمنا وجدت دلنا اسنجلت دلنا اسنجلبون الجن نفيت جاني كنا تكا تكا رساسا رأوف باشان قورينا ما خينا فيت أما خطابة إسلام نتوقع جو خيستي ما جاء they preferred to die rather than to be humiliated and surrender their freedom. And that was the end of the Galla supremacy in Southeast Ethiopia. Page 81. Ani, when you agar si Somali, that tabne, Mohammed Jenamni, Haka Isa in the Hakasan Irratiduda, that Nabata, those Hakasan Guyatu Fafi, Wahundi Guyakabdi. إن خني توجد أكملتي موتومني موهمني في قنتاتا هني بروفيسور محمد درو دبته فته خضراء مشاورانا أما يادبون
namni keenya onni qabu eeboo waraana mancaa fi qottoon warri misraatii fi turkii wanni isaan qaban madaafaa fi qawwe waliin madaalan kana tokko wanni guddaan teknooloojiidha hasanumaa wajji immoo lakkaa'amu khabira tokkummaa dhaba akka reefu kaniil jeesan gartee abbaan gadaa ha beekumsa irratti hirkate ha gootummaa irratti hirkate ha hayyummaa irratti hirkate san hafee nama maallaqa qabuutiitu kuni horii qabaati abbaa gadaa haa ta'u ja'anii isa san godhan inni san gosaa fi gosa yoo keessa seenanii wal fixan akkanatti namni hundi duranoolee kophaa dhawan itti aansanii jaarsoo dhawan itti aansanii abbaa itti aansanii gaara mul'ataa ilaa waan itti dhaqanii warri san godhan jechaadha. Kana malee ammaas namni keenya madaafa guddaa sitti as deemu kana sila akka gorillaa taaktikii fi maariyoo tahanii tooftaa jijjiiruun odoo jiru ammallee humaati xiqqoo silee immoo guddaa silee hin sodaatin jeetiti wahiini gartufta nafaa jedhanii iddootti fiiganii akkasitti dhumanii jecha tooftaa dhabuu kabira. San booda erga jara kan hunda gartee fixe booda